هون لراديا دنگا گل گهدار دکن و دنگا روش آوا. برنامه ودنگا روژاوا ده از کردیال دریعی بورمه. روژهلاتا نادین در ناوا گشتان پرمزن را در بازده به گلوته ایسان در ناوان گشتانان لسر سوریه هر وحاجی رو به بریا خسر و دوزا کردی چیه؟ جوان خاندنا وان مجاران به مره رزدار غریب حسو هفسروک پارتیای کتیا دموکراتیک پیاده. ام خیرات نوادکن رزدار غریب. من جدنا بخیری دبن. بله رزدار غریب شو عملی که خوشن گهون میوان منه و گهون دزانند روژهلات نادین در پرگشتان چه دبن جئریش 7 اکتبر یا حماس لسر اسرائیل دست پیبویه گلو بنگه وی شرد روژهلات نادین ده چیه؟ پیشکتنین و پشتی کشتن سنوار و که فرمانداره که حماسی گلو روش بر بکو ده هره نه اگر ام شر گناهان رجلات نابین های پیشکتی پرفره بیه پرمزن بیه ام لی بنرن بنگه ها خوش کدگره بنگه ها خواه شر گلسر کردستانی گشتی دگره چونکه در رجلات نابین ده هرتم کردستان ده نوا شرگی مزن ده و گلی کردستان جید لبرمری وی شری ده نوا برخودانک تکوشینک به هم پادنه بخواستی نخواستی دماغو چاره سریک دبی آسته ده چی نبه و ریل پیشیا ایرادا گلان به نبه و مافی گلان در رجلات ناوین ده نی ناس کرن و یک دبه سبب گلک آلوزیان آلوزین آستا حریمی ده و آلوزین ده آستا جهانی ده به هفره آلوزی دردخینه چونکه خودین وان پرسگریکان خودین وان شر مزن گلسر رجلات ناوین ده تینن بخواهی در نبا خواد آلوزیه گی فتساندنه گی در سیاست خواد در آبوریا خواد جیان دکن دولت مزن آستا جهانی ده بگره دولت هگومونیک دولت کپیتالیست جبو گو نکانی هیدنا پرزگری کن جباکا چاره سر بکن و ریل پیشیا پرزگری کن جباکا گرتنه جبو چاره سر کرنه لو ما نبا خادش دکبل نبا کریزی نبا ازمت پرمزن براستی جی یعنی شرحی دی گشتی دریه بر دریه دولت هم بر دولتا شر بکن نموناوی روسیا و اوکرانیا روسیا و ناتو یعنی افگلک مزن بیه تشتگی مرا استغراب ببینه عجیب ببینه نینگو شرک ده نابرا اسرائیل و حماس ده آن اسرائیل و حزب الله ده پیش کتیه یعنی افتش چه دبن یعنی او الجابر ریبوجی تشتگو سا چه ببه افجی انجام چیه؟ انجام عاجز بنا دولت گود هرینه ده دولت ده سالدار سیره ده ترکیه ایران ولات عربا یعنی بیجن هنک دولت ولات گو پیشگیریان وان ولاتا دکن انجام عاجز بونگی سیاسی آبوری جواکی دیله گوت تکرنه ناو لفو تفگرین پیلان قریش گووا پیلانا بدنا مشاندن بسری که بسری بدستین آمورین خواه واتشتا پیشتا بدن و عینی وقتی دجی هفته تنگاف بکن یعنی اینها شری گل اسرائیل و حماس درکت ساله گل پی خواهیشت شر نانت فلسطین تنی دمایه در باسی لبنانی جیبیه یعنی دوان ساله ده هری داوی یعنی تو چاره سریک نهات دیندن نه اسیر هات نه تسلیم کرن و نه آگربستک هات کرن عالی جواکا ناف دولتی ده و او بنا بینکاریا بود ساله گل سر دخابتن دولت مازن و دولت هرمی ناو هفده ناو هفدیتنین پر گران مازن دانجی لین کانیبون افرزگریکا دوخته دا چاره سر بکرانا سانکی بو مرد ویده جی سیاسته کی تکتیکواری جی دبینه یعنی چه قاسه افتش درنگ دمینه ورقا شر فره بو اینها شر فره بیه شر مستر بیه
دنابرا اسرائیل و وان گروپی گل فلسطینی و لبنان دهنه تمعنا اگر بس تاگی تمعنا را دست کردن و ام تبدیل کردن یاسیرا جی نما یعنی بود بریار شر هاتی استاندنه جر اف بریار شر جی یعنی دمگو هاتی استاندن جی انجام پیلانه که ده هاتی استاندنه یعنی بخاطر حماس هفته جدمه هم سالا بوری ایریش اسرائیل نکر یعنی نبسری خوابو دولتن حرمی ده دستک دان خواستن و ایریشه بکن و آلوزی کورتر ببه بلکی بارد سروان سبک ببه جبگو کانبن وزن خواه باندور خواه ده حرمی ده بدن رشکاندن و وکه دولتک جیوی استراتیجیک ده سیره ده دولتک ترک پشت به ایریشا هفته جدمه هیبو سالا بوری یعنی ایگو حماس دماغو ایریش کری دولت ترک ویده چابه خاطر نابینه یعنی بلکی وانا ده گوت ایران دستک دامنه در کتا پیش بلکی دستی ایران جی هیچ تیده تو نبه لیاما دستی دولت ترکیه تیده هبو جبوه جی شر مستر بو یعنی شر گل نال رجلات نابین تکرن براستی جی شر جهانی سیامینه یعنی بردوام کرنه ویه آنها ده انجام ده حماس تک یعنی هر ربابری وانجی هاتنا کشتن هری داویش یحیی سنوار جی برپرس بیروانی سیاسی دمگی نزیک ده بیه برپرس او جی هاتا تصفیه کرن او جی هاتا کشتن یعنی حماس به ربابر ما به سری ما حزب الله به سری ما به امکان ما یعنی جبنی ده هاتنا روخاندن یعنی هدی گشته آسته گو هر کس نقاش دکه گفتگو دکه و پروژه اسرائیل هیا اسرائیل بو پروژه گه به شهری گشتی دکه پروژه اسرائیل عمری و هفته 8 ساله جنیله حتی فراته ده دولت الحریم جبید ترسن ترکیه جبید ترسه سوریه جبید ترسه هر کس جبید ترسه پروژه گی و صدامه گو چه ببه demeki ve bebe sebebi perçebuni, sebebi nefşegini, sebebi ruhandın henek hükümeta, henek devletin diter. Bu biji devlet sistemi go hene, rejimi go hene, evj xadı tırsın yani. Evnaş ve nakşi de tırsın, evj ve proje de tırsın, proje ki şart edaya. Rızda garip eğer rejima Suriye ticari hember İsrail'e ranevestiyaya acı şer nekiriye. Galo plana İsrail'e Suriye'de çiye? Vagam dizanın hinder bazbun heye. Galo mümküne derbasi Suriye bibe didemin peşde. Yani eğer bu erişe bu İsrail'i ser Şam'e ser Suriye'de zaten beri yapna düşmene yapın. Beri de nabavanda çüğünden hatın tüne, Dağıstan'ın tüne, Sinuri vani be teyle, be kemireye, pır murakabe ki pır mezin heye, be dahi salan eci pefçün çey ne bir, ne de urte Suriye'de, ne de urte İsrail'de, la aliye colani yani. Ev Sinur hatiye parastına, yani Ali her du tarafa da hatiye parastına. Belki cana gengeşi derdeket, ama zü çareserdi bu. ihtimala beja yani beri ve dukutun işte askerin İsrail'e derbasi Ali Konetra bune o Türk ve çend gondavarin Suriye'de derbas kırne, Sinur derbas kırne yani mümkün batışta çebe karegi ameliyat istifzazid ve demida çebe be yani li nagu temanigu yakser İsrail'in müdahale Suriye kiriye ama belki per mezun dikinne ama damagu müdahale gitser Suriye çebe be Kica çevebe damagu de Lübnan'da Hizbullah namine o da Filistin'de Hamas namine o bakaya wan bermayi wan gubrabne hindri Suriye ya ve çağız zaten ser Suriye despekbe şerri gül ser Suriye ser ağa Suriye çevebe edwe demeda çevebe ama naka çe nabe çünkü şer nefesek derece o balak derece و تکتیک نه عسکری پر خطر هنه لو مجی پیواژو گوهای پیواژو برد خطر بونه کی وسط چه نگو نره اجبو بیش یعنی اف ایشا بو چه دبن هلبت سوریه جد نافدایا
سوری جی دنابا خطرک پرمزنده یه رزدار غریب همو آلی دیار دکن گو شر سرکه لهمبر ایرانیه لگل هون هلوستا ایرانی چواده بینن دمکه ده گو حزب الله در بخوار حماس در بخوار و همو باس که نویجی در باد خون لهین آجی هلوستا ایرانی جهن رازی بونه یه گلو هون هلوستا ایرانی چواده نرخینن اری گندشیا ایرانی جی هیه شرک لهمبر ایرانی جی هیه ایران جی ضعیفه ایران دنابا خود پر ضعیفه ایدما گو دنابا خود پر ضعیف بو امتدادا وینه دندر عراق دندر سوریه هندر لبنان هندر یمن و بخازن وقت بجن نینو که ایران دوادره دا قد بکر داختک پرمزن نه بکن یعنی داختکی ناف دولتین سر ایرانی جایه اما ایران جی دنابا به بن وی داختی دا جی به هلوستک ضعیفه و هلوستکی تسلیم بونیه yani tişte bu jalvasti İran'ı derdik eve mara ve fahmdık. Demek ki peşeruj ki hatar pişti Lübnan Filistin'i ve ser Suriye. İhtimaliye avice yani ihtimaliye bu en bejin Mısır Ali Sina heyen. Yani ihtimalat dedi dugutun per nefak bin ard Ali Gazze'de derbasi Sina edibun ihtimala yani henek çubine vur zaktak vurji çebebe. Yani evşer ne tane Suriye hedef digre mübaşereten Mısır'ı hedef digre Ürdün'ü hedef digre İran'ı hedef digre az bu veji Armanca şer permezine o Armanca xarji gelek Ali hane de Armanca da gelek Ali hane veji yani bari şer per gram dike bu veji yani guri per sava guri Suriye tek haber şerreki ne haber şerreki هن دبی مرحله ده مرن نکانه تحدید بکنه اگر و ثابته پیش روز سوریجی پیش روز خطره. بله رزدار غریب شخواهم دزانن ترکیه دم آداوی ده به گمان جده 1300 پر بحثا اسرائیلی دکه هر وهاجی دم ایرو ده دیار دکه گو اسرائیل دخوازه انادوله داگر بکه نرین آواده گلو هلوستا ترکیه چه قسی جدیه چه قاد جهه خوده Türkiye de hinduri xade faşist e, kahramanı. Ama bu dervacı be iradeye. Zü teslim de be. U tırsuk eji, de tırsa. Yani Yunan harekete gideke de tırsa. Hasaba perdike. Kürt demago em Kürt em de kevin naba bu tevgerege yekser her savi bilind be. Çünkü perde tırsa. Çi de tırsa? Çünkü be iradeye. Yak düdü be çandajı. Sisi be diruke. Yani tişteki Türkiye rasın tişteki Türkar tüne yani. Türkiye ve xabke be Paris'e vaktiye ki zayıf, keti, meri işte xabiye ki kuvvet xabı bine. Her tişte xab teslim kiriye xabı bine. Xabı NATO'yu da bine. O xabı İsrail'e de bine. Türkiye İsrail beri teslim İsrail kiriye. Nive ardı Türkiye İsrail'i kiriye. Yani şirket İsrail'i döndürü Türkiye'de yani. O ticarin heri mezun döndürü Türkiye'de yani. Türkiye çıdıtırsa belagu abi reagu bir şerriku İsrail'i rahat vekirin Türkiye vekir. O Türkiye efşer filansa dike. Alikariya İsrail'i bir şer dike yani. Bu çi Türkiye'de tırsa Erdoğan demeke dağıfı işte ve İsrail Suriye bebe ve vare velat deme. Aslında beri de velat da ya. Beri döndürü Türkiye'de mekbut yani tişti xaduy dari de kabcı kiriye İsrail'i. Ve her tişti Türkiye bu İsrail'e yani. İtta'age İsrail'e raya. Eğer Türkiye de beje İsrail jmir razı be manada dünya tevde jmir razı. Jir razıya zaten jir razıya. Ne bu jine razıya. Yani beri bir şeş haft ma İran'ı çıka saruk afetne İsrail'i ala esas intikam dike sir bir ve saruha bir saruhin dış itirkabun. Lan beri saruhi İran'ı derketinç bugün ne gene İsrail yani. O tirkab xabat iştadı gut yani. O çapemeni belakir. Lerin avada rezdar غريب وقت جهشتم تركيا نجدية هالوستن خدا وتركيا خدي تكليا مزن بإسرائيل ريا يعني أهوال بند إسرائيلية لفان داخيانيان نشان ده
گلو ترکیه جه چه ده ترسه راستیات مترسیا و چیه؟ demek ki burada tırsa Türkan çiye? Evvelen Ali siyasi de zayıfe, AKP zayıfe, MHP zayıf bu. Ali siyasi de, Ali aburi de, Ali vundakırına cadaya Türk dest partiye koyan vundakır yani. Dest bir siyasete faşil vundakır yani. İdikaza çıkke rah bide civaki, rah bide şari'i. Nebe binabi İslami bağfe, binabi din bağfe, işte em İslam'ın dini meyake, ولا تمد خطر دايا جرك اف ملاتاج مره وقت بيجن سجادات بكن يعني ام بخشكو براي هافن ام براي هافن فرقو جدا ما تنايا سلافي دكان وبحث الريبار ابو دكان وبحث حقوق دكان يعني كان سانكي كنت اشتك تنايا اواش تشتي اوا ياكش زختي جواکی تی زخت برخودانا گو تکوشینا گور قصالاتیه کرد و ترسک خستیه نبا دلی وادش منا و جی برخودانا گریلا تکوشینا گریلا تی ترکیز وی پرد ترسه هید بیجه yani az bir bakım bir şey vaziyet az bakım az hındır nerm bakım zaten derbe muhaparası ya misyoneri xaçı kiriyor her türlü şey kiriyor kasını kanı nizikim be eğer mesele çatabacı cari henek çatabacı tevada yani evet yani ev siyasetteki tektikine Türkiye siyasetek tektiktik. Bavarip siyasete Türkiye nabe teybet AKP MHP bavarip be nabe. Eb zanabun vatışladık. Sale beri 2 sala civinegi NATO Yunan çibu. O galak devletin gu de nava şerri yani ego be Ukrayna rapiş geriye dikin baştari ve civine bun. Erdoğan xaji baştar bu. Çünkü civina Yunan'e lur hazır bun. Biryar girdim bu em devlet NATO gereke irişeki Rusel ser Ukrayna çeybe em devlet NATO bu Paris'in. Ama hinek saruha dinin. Yunan'e dinin, Kıbrıs'e dinin yani bu sinure xab Paris'in. Türkiye erikir, Türk razı bun. Erdoğan bu erikir muvaffaka kir. Bişti Rujadın te Türkiye tel şari'i dağıfe debit çima em Müslümanın saruha nakın velatı mena Paris'in. Bilir. Siyasete per be ahlak yani. الوي داري أريدك وموافقاتك إمضاء خاش دافع جبنه وتيتر إشبوكو الشارع خراكب خبا قريدا أبجي بري هالبجارتني بو دمجي إشبوكو جادب خبا قريدا تركب سر خبا بينه إنسان دواكا خوا işte ahaftın kir yani. Siyaseteki be bavara yani. Siyaseteki be irade, be ahlaka. Tüç kazanç o tüç çareseri de siyasete AKP, MHP'de ne dindin yani. Her çıpkıncı çinekin, gava bavajın, gavrandını çekin, ihtimala ve merhali be, demki beci. Çıma bari be nabe yani. Edbeşte ve İsrail erişe Suriye bike, Suriye parça bebe, çavagul başure Kurdistan'ı, Kurd buna khudi irade, ve Suriye buna khudi irade, un denkerine cur ve cur derdi kevin henek dibin başı, henek dibin ne başı. Evgiştik için ne? Evgiştik siyaseteki muravagıya, munavaredekin ve siyaseti de. Eğer bu niyeteki Türkiye rast başa bir debile va keşfa bir sekine. Debile şerri xab sekine, ilişki xal ser başure Kurdistan'ı dagirkeri xab sekine. Debile aşkare banka beka em ravşa reber apu ali hukukidem derkhinin ve tecridem bişkinin parizer bişne tiştek bu secinine niyet tu neye? Yani eğer hebeci niyete gitişti ki basit, çük, bir rıbek yani santime gav bavece, santime gibi bavece gav yagi. Ya bacı federnak yapçı siyasetin teknikine ama guga em bu siyasetin teknik kuariye gerek emnene khupandın. O bahçeli o endamın parlamentoyu wan katine navalı bu tevgeri dıştak mazın eke bıkın o gavrandın eke çekin ihtimaliye ve zayıfe yani. İhtimaliye ve nine zayıfe khupandın. Ama gerek emcilu ember ve helvasti mehbin yani. Helvasti mehbin nerine mey stratejik hebin kar rast çıkası ceddine çıkan ceddine em de verde ve asaslı grinzane. Bu beş yani zede bariye mara baba siyasata ne? Onun teknik ege.
از بو ویجی هلوستی ما استراتژیکن ام ده هلوستی خادجی اصرارن ام جی دشوپینن ام جی پیواجوی دنرخینن ام ده آلیه کی سیاسی استراتژیک در batışta dınırın yani. Ka ki ciddiye ki ne ciddiye. Bogo hunde zanin de nova projeyin Rojhelata navin de projeya demokratik yani tava demokratik bratiya gelan gelo cihve projeye de nova gohertinin Rojhelata navin de çiye uçu bandora ve projeye leser projeyin din yani Rojhelata navin Nerede ve bir hoser projeye. Proje gelanı. Proje civakanı. Berşe esası bingehe avakırna netava demokratike. Aj bu veji demagut bahse demokrasi de ki elbet ev devleti ko hene rejimi ko hene sistemi ko avakırne sistema desaladariye ne. Sistema kuvveti askeriye. Sistemegi temsilciye ekibegi tenedikeye. Sistemegi evlekariye. Sistemegi kırkırna galane. Xada ev avakirine bana. Le dama gut bahse revebriya xuser biki. Dama gut mera bahse proje netava demokratik dike. Ev ji sistemegi civakiye. Jibu çi tekuşin dike. Ne bu desaladariye tekuşin dike. Sistemek jibu azadiye jibu vekeviye tekuşin dike. Jibu adaleteki civaki tekuşin dike. Jibu azadiya jin tekuşine gedike. Lama xudi berdelek per mezine jid bir asli de. O projek niye? Revebriyek niye? Zihniyetek hatiya avakirin zihniyeteki niye? Demokratiyeteki ciddi heye ve ciddiyle o daha ziyadetir cevap ve proje berhamiz bakın. O her temci projenin ev pserdi kevin. Proje de kevin pser na kevin. Tişte kevin hedi pser na kevin. Tişte kevin تقلیدی و بشر و پفچون و کشتن و کمکشی و کوچبری و زاروک و جن ورن تنکرین ورن جهب قطاندن یعنی کس بیتشتیدنا قبول نکه لی ایگو وانا کند کتینه جمهف اف پروژه یعنی اف پروژه نتوه دموکراتیک پروژه گی در رجلاتا ناوین ده و در آستا جهانی ده لسر جغرافیا باکو رجلات سوری خا ifade dike numune çareser kirne ba aluziye tev da yani aj bu veji damagu van xudi van proje mezin ego digutan rujlata navina mezin ego dibejin misaka milli ego dibejin nile hatta fırate ilhamber bir proje evci matmain mana yani damagu ev proje çebibe proje İslam'a tondravji tek diçe proje hilala İran'ı ciddi şey yani. Bu veci erişim ser bir proje gele ki çe dibin yani. O çe bu ne? O hatta naci devam dikin yani. Bu ve proje ne fecilinin erini nebinin çıpkın şerri mezin dikin yani. Ve çıpkın ve bir proje tangav bikin. Rogmi gu ve tişti ciddi sadece hisar, ambargo her kış danine o şerri rojane heye o herim cihatna dagir kirin ne herim iro ev proje mora hal cihani xistiye az bu idi bandorek mezin tesirek mezin de naba civaka de naba pekatiya de çekiliye taybet peşentiya jin eftiş peşlik heve jina tekoşer jina fedakar jina bu de hamu aliyin sistemi de sistema demokratik de hamu saziyade peşentiye de ke ne tenet Ali şerde tekuşindike, peşentidike, Ali siyasi de, Ali aburi de, Ali civaki de, Ali ahlaki de, hamu milade peşentidike. Ev rol demagojini rakıresen melekwa, ev rastiya demokrasi, rastiya iradeki azad derdi. Bunların avada projeya demokratik yarı beriya xwaser çi qasi bandor lehereme kiriye. O da Rojhelata navin bigiştiler. Projegi demiye o projeydi bu civak kanun daha zedetir fedeci bibinin çünkü peşaruja civaka azat diyardike. Lama rastya iri şartı yani ne günne yani. O vakit bejin münafesek per mezine. De rojlata navinde proje netava demokratik kete peşbirgek per mezin. Belki yani de amre gibi çükdeye le ama
به فکر خواه، به رمان خواه، به فلسفه خواه، به امکان خواه، به جواکبون خواه جی پر مزن در کتیا پیشه. ایرو اف پروژه مورا خال جهانی خستیه. از بویی باندورک مزن، تاثیرک مزن، در نابا جواکا ده، در نابا پیکاتیا ده چه کریه در کتیا پیشه. بجارت دن رزدار غریب و ام دزانن دبیستی و هیوه ده هل بجارتن لباشوری کردستان هنه. دنرین آواده چقا گرنگی آوان هل بجارتنان هیا. هر وحاجی وکه پارتیا یکتیا دموکراتیک هون چاواله دنرن انجامی و هر وحاجی دما لدارکتنا و ایناج بو البجارتن باشوری کردستان راستی لگوری وی سورجا گو کردستان تیره در باسته به ملگی ده باشوری کردستان تیره در باسته به هریم در باسته به سورجا پر گرینگه پر مهمه تیبه جبری هلبجارتن گل امریکا چه دبن yani evvel bjartına geringiye ki khaya ve emji vaka payada ve de aynı vakte de vaka bakur jlati Suriye yani em bçave giymezin ve bjartını deniren و دگره گیجیم ددنه به هل بجارتنی و د عالی نرخاندن دیجی یعنی ام دشوپینن ام دنرخینن چونکی اجبو باشور کردستانی گلکی گرینگه به هل بجارتن و جبو کردستانی جی و تایبت عالی من رجابا جی مهمه گرینگه اجبو جی ام وکد بیجن ام دگرک مزن اهمیت مزن ددنه و هل بجارتنا گوت چه ببه چونکی راست وکد بیجن منافستک پر مزن هیت باشوری کردستانی ده دنا برا ده خطا ده خطا کی تمثیلجیا نتویت و آزادی ده که خطا کی تمثیلجیا داگرکری و خیانت ده که مخابن yani انوا گوتنا ده کنگل چونکی تاریخ دیلاگو دیروکا گوهی دیلاگو ام وان حرف و تشتار جهب جدا بکن yani. رزدار غریب وکه پارتیا یکتیا دموکراتیک اشکره و پیشگیری خواه جه یکتی نشتمانی کردستان را نشان داد. ام وکه پیده ما پیشگیری خطا نتویت و آزادیا باشوری کردستان اساس گرتیه. پیشگیری یکتی نشتمانی کردستان انکیریه چونکی هیویه که هبه خیالک هبه جبو سرکفتن جبو اراده که آزاد ام دوام ده دبینن سیاست اگو باشوری کردستان تیمشاندن حتی رجایی رو سیاست یک تک پارتیه تک عائلاگه تک آبوریک تک پارتیک به حکم دکه ریبرین پارتیکی به حکم دکه جواک چوساندنه جواک دورخستنه یعنی ولاتک هیا باشور وکه ولاتگی وکه پرچگی سربخواه همه جام دکه ناکوکی پرته ده هنه کوچبری پرته ده چه ده به جوان تیده نمانه انجام چیه؟ انجام سیاست قلس ایگو دندره تک پارتی ده پارتی دموکراتی کردستان گوده ده مشاندن انجام وی سیاستیه به فرق و جدا نیزیک ده به پارتی اگه گو بخوازه اراده گلی کرد ده خدمت داگرکریه که اهل به توانه قبول کرن یعنی دا ملگی دا داگرکری چه ده به و ده ملگی دا جی دستالداری باشوری کردستان ده پدکی دو خازر دست خواه این خورد بکه که اب داگرکری روا کریه گو ده منطقه دهوکه و زاخ و آمدیه ده چتا ببلوی داری بجب بکه یعنی اوی پارتیا گو گوالات فروش پارتیا گو ام بیجن بداگرکری رخوا کریه یک پارتیا پدکی یعنی ای پک از چود دنگ بدمه وی پارتی یعنی ابی گو یکی تیانه توی مرق ناکه اون نه حاضر یکی تیانه توی را ده بیس فرجا گرینگ ده احتیاج کرده پیایه ام دنگ خود دنگ خود بدنویجی او دنگ ما تی شوطاندن اراده مج تی شوطاندن ولات مجی بر داگر کریه ده به یعنی کم ده بیده باش نگی باتشتا ام ببینن ملت مجی باتشتا باش ببینه راست هر پارتیا رکلام خواهده که دعایت خواهده که هر کس گوتنا خواهده که سیاست خواه برنامه چه خواه دنرخینه داخفه جارنا ناکوکیش درده کبن جارنا شری هفدیش دکن تشتگی رکلامه
رکلام هلبجارتنه لی اما دوا yani demago evna kuki kurbi bel pişti helbjartene ve çaval hep bener nevna yani. Emel guri van deskepti van erxey gub dest meda çibine başure Kurdistan'ı çibine em bir çava kanımın bu Parizin yani. Be xata azadiye xata velat Pariziyeti te parastin. Bu beji yani emji ihtiyacı meji heye demago başure Kurdistan'ı aram be لگوری خطا نتویتی به روجاوا جدنوا آرامیه گیدهیه. گلو سدمین نپشگیری آواج پارتی دموکراتی کردستان را او تکلیه وی به ترکیه را آنجی مترسی آواج پروژه ترکیه به پارتی دموکراتی کردستان را. بان چند سالی داوی مخابن پدکی قاستی کو به داگرکریه ترکار داندن استاندن کرد خندکل دورا مکولا به ده جاران سینور گرد به ده جاران ری گرد و نهیلن بچن بین نهیلن وفود شانده اجدر بوارن سردانا ما بکن سردانا ری ببریا خوزر بکن نینه ممنوعه ری قد کرد مزاجینه کیفینه دخوازن مبتنی بیلن روزانه قصف بمب باران کرنا ترکیه بسر مدار تکرن روزاگی هلوست دیار نکرنه تا باشوری کردستانی ده انسانی می پیشنگی می ولات پاریزی متین استهداف کرن بلا روزاگی داخیانیک لهمبری و دولت ترک ندایه پگه اگر و ابنا نبجی ببن سر اقتداری و چاوا بیانی demek ki hep یک پیشی یک ریزه نتویا کرچی دگرن yani عجبو بیجی yani gerek مرد bir Ali de hişyar be, hassas be, partiye gibi bir şevazi, dijmin anyak kire nava çabime, ne ama ki destek bide bir parti yani. Ya ki bu destek bide bir partici ancak kele ki Türkiye bu sekne peşer irade mevke, pehin me tanga bike, rojava tanga bike yani. و ام نخوازن ام تنگا ببن ام نخوازن ملت می باشوری کردستان ایش تنگا ببن ام ملت خواب خانه ام ملت اگن آخا میکه زمانی میکه یعنی تنیز تنگا پارتیا گی رژیم جبده قد ببن اوجی نچاره سریه جبو بیجی گره که ام ریلوانا با parti gubdagir kariye dedin destinin emrilvan bigirin tanga bikinen civaka meyve deri kanı bitişti bike yani o siyasetmedar cilurene nefiskar jene likolin van jene diroknaz jene ravşenbir hene unermend hene yani gerek batışta bibinin servi tiştici leguri bitiştici خوناکن یعنی سرواتشتا لگوری واتشتا نیزیک ببین یعنی مجی وقت پیاده یعنی سروکتیا پیاده مجی داخیانی اقدام مجی هر واسطه خود دیار کر ام ملت جبو آزادیه جبو ولد پاریزیه جبو یک ریزه مالا کرد جبو اراده کی آزاد ایگو به چارچوبه دنگ خواب بین زمان و بشنه سر صندوقا امی بوی هیوی دنه اوی بسر کبین یعنی من دوی چارچوبه ده مداخیانی اگدا یعنی و خطا آزادی خطا ولد پاریزی اساس گرتن و خطا دجی داگرکریه یعنی زیده او اساسه رزدار غریب وکه پرسک داوی گلو نرخاندن آوه لسر سردانا رزدار نچروان برزانی جبو ترکیه ددمکه ده بریا هلبجارتنان گلو چه هیا چه پلان هنه آنجی سدما و سردان چیه وکه نرخاندن آوه تشتی گو دیارده که گو ترکیه جبو گو وکه ده بیجن اطمئنان ببر سر روشا هلبجارتنه گو لباشوری کردستانی چه ده به چاوا گو کانبه رولگی خاطی ده بلیزه yani bu Türkiye PDK per giringe per merak deke gu PDK bijartene de disal ser iktidari bimine o bu Türkiye kanı siyasete xwa ser bike siyasete dagirkirni ser bike lawma bu hebditinam bi şewazeki acil o bilazgin ambijin hatta خواستن و هفدیتنک و درباره ده چی بو demek ki tişti guhatine گفتگو کریم بلکه پیشکتنه گل هرمه چی دبن یان روشا گل هرمه های زیادتر روشا باشوری کردستانش بو ترکیه پدک yani پدکی bu Türkiye پر گرینگه پر مهمه çünkü به هزاران عسكر و çetey خانی نوی داره دبن سیا پدکی دنه دل بجارتنه ده کو پدکه دربه بخواه که روشابانه چی بش بو ویجی جبو کو ترکیه کانه با رولک سختکار و رولگی امبیجن آلی کار به پدکی ره چوا کانه به صندوق ده سختکاری بکن پاراستنا پدکی بکن
ev hevditin duhi derbari de em dibinin yani bu veci gereke geleme encame ve hevditini yani baş fem bike o bibine gu demek ki Türkiye dema gu bana ne çirvan berzani dike o da vakti ehil bijartini de tevatay gu Türkiye tuhaze başuri Kurdistan'ı tamamine vere radestkirinç bu Türkiye. Türkiye desvardane ki rahat ser aha başuri Kurdistan'ı geçti bike o partiye gu dijî pedekê, dijî xıyaneta pedekê tekoşîn dikin, dengê xwe dikin, va partiya jî bê îrade bêle vana jî ji Kurdistanê bi revê xîne. Lewma em dibêjin işte deng bi karanîn di başûrê Kurdistanê de ji bo xeta netewiyetê pir giring e, pir muhim e. Belê rêzdar Xerîb em gelkî kevxweş bûn, guhûn mêvanê mebûn. Em jî we spas dikin û hemû guhdarên radyo dengê gel spas dikin. Belê li vir em digihên dawiya xeleka îro em spasiya rêzdar Xerîb Heso hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk peyede dikin got dema xwe ji me re veqetandibû. Ta xelekeke din ta azadiyê ta serkeftinê hûn bimînin di nava xêr û xweşiyê de.